ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الليل الطيب المبارك على طاعته وأن يجمعنا مع حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته وفي دار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kapanalam ko si kaam kapung tinahan ko si agama Islam. Iya ni sab kita di makapugpun si sangan inin. Kwe ni kabebeksahan tebi kahaba sangin murung pangadian supaya kita di makapuso atau akan makahasil amban karidaan Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan si sangin inin pinagbarakat wi Allah subhanahu wa ta'ala si kita di kemon sarda pinagkasila sa kita di amban bulak dunya sambil pinagbaan-baan kita di dalam surga pangkut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian tukbal kuduisab sekwa itu in pagsarang sukul sika amke mon mapakalehin duk amban me kapung tinaihan ku kaguruhan amban Saudi duk amban Syria sine-sine maka aten atau akan maka hadir si sangin inin duk demikian tukbal kuruisab pagsarang sukul yene kemon magmatuyo yene pinagna Quran wede yene si makanak basilan yene maghapal Quran si pakania barangay gene tataki kume kalinan alinan sumagawa iudu tabassa tebi atau akan pinus dua me kapung tinaihan tebilu situmpukan usbawaris Islami center pakuan tebi dua si Allah subhanahu wa ta'ala bang min isab pinagbarakat wi Allah ta'ala sarta pinagkasilasa in mag-usbawaris sinulak basilan. Alhamdulillah sekwa itu yun katagnaan we me kapung tinaihan tebisilahat yan me makanak maghapal Quran we ene tabisaraku atau tam tabaw balikku inbang sa tebiyakan lando taamban si pagpangadji amban paghapal Quran ne amban ina pangadji taamban ne bang kasaddi. Demikian ibu-ibu syukur si Allah subhanahu wa ta'ala dambule si kaam tukbal kurisab in pagsarang sukul si dambuwa kung tinaiku yene magduwas lungsad magsandal karo magrecord ubus binet kadwe niyo si tumpukan YouTube supaya makakita yan siya ga makaaten si sangin inin
atawa kan ga makakale ga niya sa diang ban kung tinaite di kalasahan maglugto, magtuyo, magsandal karo, mag-edit, mag-record sarta magbetad dialen YouTube ga niya sa diang ban kung tinaite di kalasahan nurud din laliw dugdamit yan tukbal ko en pagsarang sukol si Dambuwa kung tinaite di isab Dambuwa magluwas lungsad magtuyo magdrawing ko engineer tedi Musa engineer Musa totong yuluro maghinang siryad murah-murahan tinako si Allah subhanahu wa ta'ala bang men isab pinagbarakat wi Allah subhanahu wa ta'ala in pagtarabaho bi duk in paghinang bilu si atag biyan duktaan ni kemon member amban kalilahan duk amban me karendehan ibu-ibu sukur si kaam yani kemon magmatuyo si hal tumpukan tabi usbawaris supaya in me makanak tabi si bulak basilan niyaan yene maghapal Quran manjari si pasongan manjari ulama insyaallah manjari tuan medayang kanay kapangadyan tebi pi arak na tebi may dambulan magpangaddi kanay teddo tebi atawa kan tapusok tebi amban may ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bakas ku makaurong tu muhadara atawa kan nasihat tu si tumpukan belok sinin yene maudu atawa kan tapikku tasabbutku bakas palabemian talabbiyan sin salam in kalabbiyan sin salam hadje pahala takaswate duksugay hinangte pagiasal paintero isab in usaka sin nabite Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran duk hadis sugay inin medbegante duk hatite magparman Allah subhanahu wa ta'ala diyalem Quran ni maha mulyah لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستعنسوا وتسلموا على أهلها إن فرمان سن الله سبحانه وتعالى دا كم فإن فآسك سدو من لمأبه دا كم فإن فآسك سكومن إيان أتواكن ستمpukan إيان سدو من سكام malaingkan pa inni maid kaam atawakan magpahati kaam sarata pasalam kam si kauman iyan atawakan si tumpukan iyan manjari kung tinay ko si agama Islam dambuwa amban me hikma iyan na kita di magkilale kinilale maniya sababan amban kita di makapagbagay-bagay luksababan in kita bi makapagkasilasah amban me tumpukan inin amban bituon ne amban abroad sambil na kita bi magkita si bulak basilan la bi afdal nen bang kita bi andang magkilala me kung tinay ko si agama Islam in tapik ko si sangam inin mabaya kumurong pangadlian si kita di kemon labi ingin hawabaran ku urungan ku pangadlian atawakan paisiban ku mula-mula amban gin hawabaran ku duk amban lumak ku latun na si kaam kapung tinayhan ku si antag-antag binaybayan manjariin pangadyan tebi susangan inin
Pagge kita binay magsambahayang, kita binay magpuaseh, atau akan magsadak ka bang niya, pagsadakkahin atau akan maghaji bang makagiasin, sumagawa tilew tebitu mula-mula gin hawabaran ku tilew ku antagin akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat tibi. Mula-mula gin hawabaran ku paisiban ku buada pun in padumanten atau akan sintuanten iyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangadjian tewi antag na in pangadatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panilewin tuo ine inte kaeddo tewi in pangadatan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ingi addatne adhat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahab-hab pangadatan sugay inin inang tebisin in pangadatan dambuwa in tamud amban agama lamud iya si agama pain Ibnu Taymiyah si bisarane al-khuluq ad-din Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala dalilna sa dalam Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahab-hab ni pangadatan dukhab-hab ni addat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimakna in pangadatan itu pan Ibnu Taymiyah in agama minsan saingge painte haplelaten atau kandayaten atau hekka in ilmu ten penno kitewe diploma atau kan syahadah bangga kita makaeddo pangadatan amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilewin tu ine inte kahalang pen bangga kita makaeddo addat ha bu asal in manusia pa indam buah guru kilalevi dambua Dr. Muhammad Arifi pa inne in manusia in manusia pa inne nusi manusia patoket yene pa inne selos dukjingki we pa inne sa pantun lekkat dukkautu we pa inne sa pantun lekkat dukkautu niya pa inne patoket lu si manusia yene pa inne selos dukjingki we pa inne sa pantun kautu duklekkat sa inge pa inne panambar no lekkat nung dukkautu nun subay keu pa inne mangan duk ninun keu bohe na sa inge sa pa inne panambar no selos ten dukjingkitan subay keu pa inne mutamasik atau akan ngantan sinubid Allah subhanahu wa ta'ala iyane duwe atas para painne parakala iyane pamusaka wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyane Quran duk hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insintuan kan bikemon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dan buah hadis basaku sesangan ini pain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Na itu subay hati tebi pahak labigin hawabaranku paasibanku latun nasika amek kong tinaiku situmpukan belusu. Gapain mag-adat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adat mi'laat. Dugga mag-adat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku tasabbut ye pain Dr. Arifimian atinen jingki rukselos sumagawa subay pene tebi duk subay hinang tebi yeke mun kudgit kahibal tebi pene tebi painne in ishap-hap pangaddatan buin pangaddatan inin wa'na tabissara wa idnu taymiyah dan buaya lamud amban agama. Masya Allah. Kalam helwadi benediction. Masya Allah. Lamud ye pain ni amban agama. Napaindam buwa sin ulama tu si Egypt. Kauru takilalabi. Paindam buwa ulama mi'an alenden Syekh Muhammad Hassan kauru takalabi. Minsan painne sa inge hekka ilmu'tin sa inge hekka ilmu'nun tabhapal bine painne kemon in Quran duktahapal bine kemon hatusan ibuhan hadis banggay rupainne kitabi mayam si addat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay rupainne magmumpah buadapun magsasong pain na inhap pangaddatan nun magsasong isab pain na inpag-iman nun si Allah subhanahu wa ta'ala na panilewin sa ingge indi banggay hap addaten in kita isab pain na magsambaayang bukite biru pain na isab magpuase bukite biru isab pain na kahaba sangem pakale nasihat si kaguruhan tebi bukite dupain na sa kahaba sangem pakale kita bimudarah antag na pain na in akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan dayang kung tinaiku si agama Islam inin dumain inin an bandisaraku sumagawa amban bisarasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene pinangadian wa kaguruhan din kung tinaiku si agama Islam in ulama in kaulamaan tabi atau kan kaguruhan tabi siya iyan makahatisin agamahin, makahatisin Qur'anin, makahatisin hadisin. Yay makajarihep amahan tebi in kaguruhanten bin kaulamanten bangki tebi niya tawa dengan hapdangan tabiak saja. Sumagawa pinahati saja wa me kaulamanten bin sabab in ulamain warasatul anbiya. Magpasampay sadya in may kaulamaanin yene pain ni malaatin duk mahapin duk pagibadatin ubus bang niya tawa pain na we may nasiyad kaguruhan amahan de guruhin la hawla wala quwwata illa billah bangkit amahan te guruten may kaulamaanin kwa dusa kaula-ula amahan te binabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababu ay inni kaulama'in warasatul anbiya. Masya Allah. Namula-mula tu kung tinaiku si agama Islam
Eddo tabi mahapin pangadatan sin Nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dati tabi eddo adat amban ni artista. Dati tabi eddo adat amban ni militan. Dati tabi eddo adat amban kemon bangsa kapil pain na niyaan si Brad Pitt ha pain ni. Adat. Eddo ko pain na pag-i pain ni. Adat mahapin. Sumagawa bang tiap-tiap dukil muslim tuan medayang pilehun bikin hawa baranten bidihelu si negesintu anten bin militan atau polonos bisaya insintu anten bin Nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay kita bingeddo pangadatan billahi we netabaw balik ku bisaran siniknyaan niya pain nelu si manusia atas dua perkala pain dambuak Dr. Muhammad Arifimian yane pain ne zingkiruk selos we pain ne sa pantun kau tuduk lektak na sa ingge panambal kau tuin duk sa ingge panambal lektakin subay kita bung inombohe duk subay bung kita mangan supaya kahalain kau tuin duk lektakin demikian injing ke duk selos subay kita itu si hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngahati sa ingge pain na in kalagbian sin pangadatan iya pain pangadatan mahapin kantu tebituan medayang kita nabiiyan sa jakpat tumapit si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gay kita ang mabaya magtapit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dambu example, bang kita iyan tumapit si Nakura si Bulak Pilipin atawakan antag-antag tampat lahat tumapit kay si King tumapit kay usme presidente kay ganhet kita yan sa pala tumapit ko si Kuha tumapit ko paing na si Caldero landuk kay pen landuk sin natin nasa ingin na inte bang kita tumapit atawakan tapabihing-bihing si pangbukti di Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan sa langkew surga tampat yan ay Firdausil A'la sa langkew surga gay kita bikayan sinna nabang kita bi lai amban me tumpukan amban hap pangadatan yan ay pangadatan tabi ga niya pagtumbi-tumbi ga niya pagselos-selos ga niya hatinan pag inastel ga niya amban kemon lahat atawakan ngalarak sedang buat pung tinaik para tentu tumapit kita bisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidalam hadisnya magsabda inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan na dumain pain inin bisaraku dumain pain inin himumuan ko in ako sadya pain magpahati sigin na hawabaran ko latun nisikaan supaya kita di makaeddo pangadjian sarta makahasil karidaan amban Allah subhanahu wa ta'ala Benal-benal sa tapit-tapit na pain na si ako si Allaw Kiyama antag dalam surga ni. Iyan ay pain na yamban ka am sa hap-hap agdat pangadatan si pagkahili manusia. Antag na pagkong tinaigin. Antag na ba in pagparatsayahin? Antag na ba in katalawin? Magsambahayang kita, magpuwasa kita, magzakat kita, magpangadji kita. Antag na inipangadatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buin kita bi
sintuanten din paddumanten din na tabaw balik kudaran ga kita dipinusakaan kotse atawakan building atawakan luma atawakan mall pinusakaan kita dewe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene Quran duk hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manjariin pangaddatan inin tuan medayang sa buhat inin timbangan si Allaw Qiyamah. Masya Allah. Pangadatan hatli mahapin buhat si timbangan. Nawai kita bi jay mag-apply ne, jay apply tabi pakaniya ingin hawabaranten bin amban pangadatan hap. Atau akan amban himumungan hap. Atau akan amban besar dalam malambut apabila kau paasek si dambua kauman atau akan siluma atau akan situmpukan bang benti kita pain dinalam bupang daakan we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinak kita pasalam bus dinak pe kita mag-akabang sina kita supaya kita di makapagkilala kinilala sarta magkasilasa si antara magtungtunan hangkan bang kita batik kasi dambua kauman atawakan siluma subay kita pasalam sarta mag-aka kita duksini alenten supaya niya alay pagkasilasa duk supaya niya alay pag-esib si antara magpungtinai si agama Islam. Hati tabi pahap me pungtinai ko si agama Islam mula-mula ingin hawabaran ko paeseban ko. In pangaddatan inin yani akhlak inin pangaddatan sa bohat timbangan si Allaw Qiyamah. Sine mag-akahin duk sine manuinuhin yun panghu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya inin manuinuyanin iya inin dapuk diserahin bu hati tabi pain paha in Quran duk hadis wahi amban Allah subhanahu wa ta'ala ga magkabtangan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban hawa nafsune at malingkang wahi amban Allah subhanahu wa ta'ala subay teid kahagat ko way bang doktorin bang kita pi magdoktor in kao tagasati pa in doktorin dakyaw pa in neniguk makamatay kao atas no iyan gayniguk bang sadya kyaw gimatay sa kinahagad wet no doktorin dakyaw pa in ne mangan sinik kagay pain ne makatamba sa kino kahinang pain ne almuranasno nagay ne kewi mangan sili sabuan pain ne kau kumate naway inte bang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kahagadte buin kau mangaku ingin hawabaranten aku muslim tiap-tiap kita di muslim tuan medayang apabila niya hadisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da pahil-pahilte subay magtuy ted hinangte da kita painte magpain sumupe atau akan sumud de kung magsambayan da atau sumud da na kupain ne mag-addat ha magpalangay ha da panagnaan amban Allaw inin sangem inin apabila takaleten biin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay begante duk subay hatite duk subay pangadyante sabab pain na sa buhat inin pangaddatan sa buhat timbangan kaabot si Allaw Qiyamah magsabda in Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadis niya
amban hadisin amban Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un athqalu fi mizan al-mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan. Pamanan dulu. Sa bohat nga timbangan yini pangaddatan ha. Sa ingi ba yung pangaddatan hapin? Duk sa ingi ba palangay mahapin? Daran nita sabbut wa may kaulamaan tini. Daran nita kalete di amban may kaulamaan tini. Duk daran nita sabbut wa may kaguruhan ko kasabut kuan sini pain Dr. Muhammad Arifin niya pain nelu palangay manusia atas dua perkala. Yene pain ne zing kirukseros kwe pain ne sa pantun kau tuduklek. Masya Allah, pengajian ha nasaing dia panambal tendin subay kitiripito si hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labi gin hawabaranku tertentu pasampayanku serta pakalihanku supaya ku makahasil karidaan ambat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan buat saja hadis basa ko ane bantuki kapit in waktuhin kay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsar ma yudkhilu an-nas al-jannah faqala taqwa Allah wa husnul khuluq wa su'ila an aktsar ma yudkhilu an-nas an-nar faqala al-fam wal farj. Tusi inin kasabut du isab na in pangaddatan mahapin sahit kahit kapain na pinasik surga yini amban pangaddatan kaul biilte hap murah-murahan rengijikian kita bi Allah subhanahu wa ta'ala amban me pangaddatan hap duk amban me himumungan hap duk amban me pag-entertain hap duk amban me palangay hap supaya niya pagkasilasa tabi si antara tabi mag-usbawaris labi-labinin ini agama tabi agama Islam subaited inin pahadjet tabi in agama tabi nasarata pagtuyuan tabi sa inggit angkat in pag-agama si bulak basilan. Kung tinay ko si agama Islam makuku kamapan si kaambang niya alai sumubra in bisaraku sambatan dupain Ustad Hamudi bang niya alai sobra kaam sa makbasan ni bang niya alai taedok bi pengajian ini taufik amban Allah subhanahu wa ta'ala bang niya alai laat pangkal pakalebi makuku kamaapan si kaam si mapakale si sangen inin lukma ku ampun si Allah subhanahu wa ta'ala lukma ku kita bidua si Allah subhanahu wa ta'ala bang min isad kita bi pinagkasilasa pinagdarambuak jay hatinen magpulak kanat kwe kasagbot we dambuak guru tabi amban Syria si maudu'un ilawi bang tuga lupa ini parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. In parman inin tampal si kita di daran nin takalete di amban sa ulamaan tabi keka ulama pa inni amban siryahin in parman din wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tekka in ulama amban ijitin in parmanden wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tekka amban saudihin in parmanden wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Demikian tekka amban libyahin tekka amban sudanin salib-salibin parman sin Allah
Allah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan pinagdamwa kita di gay kita di pinagkanat-kanat sarta pinagkasilasa kita di Allah subhanahu wa ta'ala. Lukmaku kita di dua si Allah subhanahu wa ta'ala bang min isab tamba manamba in taufiqin Allah ta'ala si kita di dukbang main kita di inurungan rezeki ikhlas, dukbang main kita di inurungan pangadatan hak, dukbang main kita di inurungan umultaha wa Allah subhanahu wa ta'ala sipag ibadat tabi duk sipag da'wa tabi sibulak basilan na kwe meta baw balik ko bang niya alai pangadjian kaido bi tawfiq amban Allah subhanahu wa ta'ala bang niya alai magkamali amban aku duk amban syaitan maid ku sitaam silapal tahiyya ahlu jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.